Ćao ljudi, imamo jednu fantastičnu ponudu danas, stan u Herzogstallstraße 134 u 22. bezirku. Zgrada je prošle godine završena, novogradnja. Stan se nalazi na 7. katu sa liftom. Ovo nema svuda, pogledajte, imate dvije velike terase, fantastičan pogled. Sunce, cijeli dan. Ovo se možete da okrećete ko sa suncom, znači kako se sunce okreće, tako vi isto možete izaberete gdje ćete da ležite. Kuhinja vam isto tude, ako vi stan iznajmljivate ili jednostavno naravno da sami da kupujete, ne morate se bez kuhinje da zezate. Ovdje imate isto spavači, boravak sa izlazom na drugu veliku terasu. Ove dve terase su znači otprilike zajedno 50 kvadrata. Kako vidite, brzi voz vam je tude, tramvaj ispred zgrade, imate preko puta Bila Plus, Hofer, Spar, sve vam je tude, škole, gimnazijum, vrtići za djecu, doktori. Ovdje imate jednu drugu spavaču sobu. Stan je kao na labirint, možete znači s jedne kroz cijeli stan da se okrećete. Ovdje imate toalete. Na desnoj strani imate kupatilo sa kadom, isto je relativno veliko. Za perilicu, podno grejanje svuda, parketi su svuda. Stan je za odmah da se dobije, 75 kvadratna, 7. kat, cijena je 511.000. Sad ćete da kažete preskupo, sve što je lijepo košta. Javite nam se.